Exodus chapter 33, hlaya 12 to 16. 12 to 16. Fundele. Kutani Moshe akahosi Xikwembu. Vona, uteka mina, fambisa vanhu lava. Kambe a ndzi kombanga lo ndzi nga ta famba na yena. Kasi u vurile hi wexe leswaku wa ndzi tiva swinene, leswaku wa ndzi tsakela. Hikokwalaho, loko hakunene u ndzi tsakela, ndzi kombela leswaku u ndzi komba makungu ya wena. Ndzi ta kota ku tiva, ndzi kota ni ku tsakisa. Naswona tsundzuka leswaku vanhu lava hi vona tiko ra wena. Hi loko hosi Xikwembu xi ku mina hi ndzexe ndzi ta famba na n'wina. Ndzi ta mi yisa lomu mi nga ta tshamiseka kona. Kutani Musa a ku ka hosi Xikwembu, loko wena hi wexe u ta ka u nga fambi na hina, hi tshike kwana, u nga hi susi exivandleni lexi. uMose wathi kuJehova, bheka uthi kimi, khuphula laba bantu, kepha awungazisanga yena oyakumthuma nami. Nokho ushilo ukuthi ngiyakwazi ngegama, ufumene umusa emehlweni ami. Ngalokho uma ngifumene umusa emehlweni akho, ake ungibonise indlela zakho, ukuba ngikwazi ukuze ngifumane umusa emehlweni akho, ubhekisise ukuthi lesi sizwe singabantu bakho. Wayesethi ngiyakuhamba mina uqobo ngikuphumuze na. Up to 16. Wathi kuye, uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha, ngokuba ngiyakwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho mina nabantu bakho na. Akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abantu abasebusweni bomhlaba na? Amen. Baba izwi lakho libusise ngegama lika Jesu, siphilise ngalo. Wenze libuhle ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uvule amehlo zindlebe zikamoya, uqinise inyawo zethu ezweni lakho. Sikhulumela iqiniso elivela kuwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sengiyehlise hallelujah. And reminder after I minister lava kuya kongelela tukulwa gogo Mboweni. Yes. Hello. The one way. All right. Miss Nota down Gumash Gwemu Ganwan. So I appreciate and I don't want to waste much of our time. Chapter 32. There's something. This one in supported the message. 32, 35 and 34. Verse 34 and 35. Chapter 32. The same book of Exodus. Sweswi tlhela u ya yisa vaIsrayele lomu ndzi ku byeleke ku va yisa kona. Ntsumi ya mina yi ta mi rhangela emahlweni. Kambe siku mina ndzi nga ta va tela, ndzi ta va ba hikwalaho ka xidyoho lexi va nga na xona. Kutani hosi Xikwembu xi va ba hi ku va rhumela ntungu, hikuva a va ti endlerile xifaniso xa rhole xi nga lexi xi vumbiweke hi Aroni. Hallelujah. Sikhona bazalwane. Amen.
ngivuka nento noma ngihlalwa i-Revelation 18 uNkulunkulu nanoma ebathembise ukungena ezweni noma ukubayisa ezweni lesithembiso kodwa emehlweni kaMoses into ebeyibalulekile bekungasizwe lesithembiso kodwa the presence of God was important than the promised land. Until you understand kanjani nje ukuthi kungisho drop asilo sometimes emoyeni mara ebuya ekatiko resithembiso tiko resithembiso alirankoka but matihlweni ya Moses lexi axiri xa nkoka was the presence of God. Ibaluleke kakhulu lento uNkulunkulu amele ayenze kuwe kulonyaka. Lezi thembiso uNkulunkulu akuthembise zona usangena kulonyaka ka2026 zibaluleke kakhulu. But lokho kungasusi importance ne value ye presence kaNkulunkulu empilweni yakho. Ngoba kungenzeka ethembisile kodwa ithembiso zingafiki ngoba umnikazi wezithembiso umshiye emuva. So ipresence kaNkulunkulu iyona ezawunceda ukuthi izithembiso zifike kothembisi othenjisiwe. Ngoba bayathenjiswa abantu baphile bazi ukuthi zikhona izithembiso kodwa bahambe bashiye othembisile. Kahle kahle othembisile uyena onamandla ngoba uma angekho izithembiso nanoma abantu bazi ukuthi uthembisile kodwa uma othembisile angekho it means bazalwane kuyophelela ezithembisweni kodwa abathenjisiwe ngeke bafike ezithenjisweni. So unyaka usaqala bazalwane bami masingabambi ithembiso sishiye umnikazi wezithembiso. Hayi bazalwane kuMoses into eyayibalulekile ukuthi ipresence kaNkulunkulu mayingasali emuva. uNkulunkulu makangasali emuva. Now la kule ncwadi ezimbili esizifundile ukuze siqonde masinya uchapter number 33 nifuna si-understand ukuthi uchapter 33 kufikephi yayisukelaphi lento yokuthi uMoses akhulume lamazwi. Uma ufunda from verse 15 uthi uMoses ngifuna uqobo lwakho, I want your very presence. Why Moses was so motivated angifuni just the presence but I want the very presence of God. Yasukela kuphi lento? Sanibonani bazalwane. God bless you. Now isukela la bazalwane lithi kwakuyinjwayelo kaMoses lento yokuthi akhuphukele entabeni noma eyohlangana noNkulunkulu because lokho shikwebo shiri ni intention yakuendla kumbe yakufeza esithembiso enzeni kavutomi bya wena ni imzalwane kudinga ube neculture ube nenjwayelo yokuhlangana noNkulunkulu. You must cultivate a culture of fellowshipping with God because ukuze zikwazi ukwenzeka izinto uNkulunkulu azithembisile empilweni yakho kufuna ube nenjwayelo yokuhlangana noNkulunkulu. But kuyabonakala ukuthi abantwana baka-Israyeli nanoma uNkulunkulu efuna ukwenza izinto ezinkulu kubo into ebeyikulida yabo yayingekho kubo because it's something kuveni lwe akurang
rhangelaka kuveni u khoma emoya lowu akanawona, because Moses noma ebalida laba bantu akabalidi ngengqondo yakhe, ubalida ngengqondo kaNkulunkulu. So sometimes it's a danger ukuba uNkulunkulu abe nenjwayelo yokuhlangana noMoses, kodwa labantu Moses abalidayo bangabi nenjwayelo yokuhlangana noNkulunkulu kaMoses. Inkoba zelwa sikhona. So lithi iBhayibheli uMoses uyakhuphukela entabeni chapter number 22. But now laba abasele abantu noma ibandla lisele lona phansi, iBhayibheli lithi bathi bebona uMoses engasabuyi, uthatha insuku eziningi usentabeni ukhokha noNkulunkulu, ukhokha noJehova. Lithi iBhayibheli baza necebo lokuthi njengoba uMoses akekho usentabeni, ngcono sizenzele isithixo, sizenzele uNkulunkulunyana esizomkhonza uma uMoses angekho emehlweni ethu. It's a danger uma uNkulunkulu engekho empilweni yakho. You develop uNkulunkulu, you develop ezinye izinto, amanye amathemba. Kanti uNkulunkulu ekukhipha eGibhite ethi uyokufaka eKhanana. You need to trust in God. You need to have a close relationship with the presence of God. But the mistake lebangayenza retrashkwemo vakuka Aaron he endele sirolana kuveni loko Moses ari absent hina hitakhongela sona. Now bazenzela ke ithole abazolikhonza kula uNkulunkulu bazalwane bami, kula uNkulunkulu ekhuluma ku verse 34 and 35 athi alright Moses, ngoba Moses ubacelela uqolo ibakhomela eqolo ekashikwebu emakashiyendo shakubeni va develope vati engele eshirolana. Now urishikwebu, alright, I will forgive these people, I will forgive this church for what they have done, but into enzoyenza uthi uNkulunkulu, I won't go with them, I won't go with you, but what I will do, I will send my angel to lead you as a church. Ijehova nitaruma ntsumi yame ivayo le yimirangelaka. So I want you to understand ukuthi isukela phleto ka chapter 33 8 Moses athi angifuna inyinto, angifuna omunye umuntu. It's because uNkulunkulu uthe kubo I will send my angel. But now Moses saw the importance yakurangeliwa intsumi, ungarangeliwi imwini watintsumi. I pray was really common. Moses uhlushwa umqondo ukuthi ngiholwe ingelosi kaJehova, ngingaholwa uNkulunkulu wengelosi. Ngoba anye yezinto esenza silahlekelwe uNkulunkulu ilento yokujwayela izinto uNkulunkulu ake asebenza ngazo, sikhohle ukuthi lezi zinto ziyize uma uNkulunkulu angekho kulezinto. Kunedanger yakunamarela mthumulo ungatirisa isikwemo, ngoba uNkulunkulu bazalwane bami akasizi angashilo leshi atira kaisho mara itira ishilo. But the problem of people vakhoma shilo leshi sikwemo shitira kaisho. Uthi I will send my angel to go with you namkholele mara ndamnika entsumi yame. Then chapter number 33 Moses loko akara khuluma neshikho ngizwa leto ukuthi always wena uthi Moses leader laba bantu, but mina
mina into yokulida abantu kimi yize uma wena uNkulunkulu ungekho empilweni yami. Uthi Moses, hayi uNkulunkulu, ukuthi ingelosi izoba nami, it's not enough for me. Uthi Moses, I want your very presence. I want your very presence. In other words, andilava mara dilava we shivirutite. Atwen sizoqala noma siqalile unyaka ka2026. Impela ithembiso zikhona. uNkulunkulu uthe uzawuvula iminyango, uNkulunkulu uzawenza izinto. Kodwa kufuneka abantu abazodevelopa i-attitude eyithi into engena uNkulunkulu away with it. Kufuneka abantu, kufuneka omama, kufuneka abantu abasha abathi into engena presence kaNkulunkulu away with it. Well, Moses, I want your very presence. Uhlaya kobalaka ka12 uyehla kunamarito kume unasilo scenario leswi nga tshama milweni yame lava hi famba naso leswi switaka na presence ya Xikwembu. Moses, if your very presence goes with me and your people, buhamba nami nebandla uthi siyophumula. I get rest. I love the Mazalona. I get rest. There's a divine rest that comes with the presence of God. Uhamba uNkulunkulu ngekho usebenza ngamandla akho, but uma uhamba naye kusebenza yena wena uyaphumula. Moses, loko presence ya wena yifamba na hina emkhulu. Number one, hitahumula. Intwanga kereka irko whatever. Hitahumula. Until me imali wangafamba nyimpi ya mavabyi. Until kume imali wangafamba nyimpi ya madota. Mala imani announce namka nakhikane. Look Yehova famba na hina. Hitahumula. Hitahumula. Kuna bangwana yetleli makaya, ayetleli mafamily, itinkinga after tinkinga. Mara only Moses, when your presence goes with us, see you pumula. We declare a divine rest. Enzenika shiyimo shawena. We declare a divine rest. Tinkinga lete ungarila idona. Not this year. When you have the presence of God, liyaba sebenzela abalikolwayo lokufamba na yena iwatira Jehova nimtwile mwana imbelela akushiyimo leshiwa shilava wena Jehova ayitelela kungenelela lilava namunhla kereke ivulavula ikungenelela shimeni shamina ngenelela nzenika kaya ramina ngenelela nzenika bandla. Number two, Moses, loko presence ya wena yingafambi na hina. Unless your presence goes with us. In other words, Moses knows the value of going with the presence of God. Vatasidivanja kurifeva hikumile ematishweni ya wena. In other words, number two, let's kumekaka in the presence of God.
It is a favor in the eyes of God. Ibandla elihamba noNkulunkulu line favor. Memeza uthi favor. Hayi bazamfuna uva. Memeza uthi favor. Nje musi ingawelela kai 3 ku favor musane laba uwelela ayifamile. Favor number 2. Number 3. Lalela mawune favor. Abantu abakuzondayo bagcina bakhulume kahle ngawe ngoba you've got the favor of God. Umuntu onefavor awukwazi ukumvala ngoba uhamba noJehova. Umuntu onefavor lokhu kuwamtshelentela umkuma umile ngoba unefavor. Funa ukutshela isimanga abazalwane bami. Yabona uma lebandla la value I presence kaNkulunkulu. Oh my God. Kunemuntu wakarata kaitsolo. Ekarata itsolo raera ka left. As I'm speaking, rabanza tsolo. My God, receive your healing in the name of Jesus Christ. As in Chumayela tatilo tam operator in the name of Jesus Christ. Ngicela ukucheka emaskenini bangaboni inchumo, but the favor of God, hallelujah, kunkulu khona kulenta lokho rina favor mabafuna ukuphoshisa emsebenzini bayahluleka ngoba you've got favor. Memeza uthi favor. Jesus. Lokho ni favor. Ngihlasela kuphelini bakwanwanga. Asilabuye esikolweni mara imashimaki. Shimo shathi mara sipumeli. But when you've got the favor of God, favor yakulocata. Yenga namali kulocata. Yenga mabhazari makulocata. Ngiyathandaza ngegama lika Jesu. Usaqala lonyaka. May the favor. Hayi nakusuka la. Antime kukukuni vulavula namaye. Kodwa kunomuntu enizwa. Abantu sebashintsha negama abakubiza ngalo. Ngibezwa bathi hayi wathi wanonyana luya. Evitola ye ifavor. Hayi my God. Ngiyaprofeta ngiyathandaza. Get declare favor is your name in the name of Jesus Christ. Ikwakula atakomanza kona utapuleriwa. Ikuba favor ya Jehova ile henhla kabutomu chawe. Kunento thina bangazi. Ngiphunyuke kanjani kamanje ngisa namanga phunyuke kanjani namanje Tina suhlokubeka ka suhlabo oluphunyuka ehogibeni kunogibu sathana lubekayo athi ngeke andlule la kodwa ifavor kaJehova inqabile igibe siphunyuke siyaphunyuka lonyaka ngegama likaJesu bamangela bethi siyaphunyuka. Again, you need to be intentional. We must uNkulunkulu omkhonzayo. Singophunyuka bamphethe. Kunabantu abake bakhombe kuTomthayina. But the favor yaJehova iyenza ingena laba abafana khona ihuma. Ngiphunyuke kanjani
ngiphunyuke namanje ngiphunyuke namanje isa namangaza etaso bayabuza namangazi namanje isa laba ayebethe wena uyafa bayamangala ukungenile kulo nyaka bona the favor Yimsela man kuna bantu abathwena ngumqedwe 2025 kodwa makabonga uJehova ungenile ngoba the favor bemezothi favor bemezothi favor bemezothi favor umuntu ohamba nepresence kaJehova une favor ngizwile ngelosi kaJehova ithi kuMary wena wesifazane you are highly favored nakhongela ekla kabuthonja wena you are highly favored kunento enhluphayo bazalwane ngiyavala kunayi nayi mkhulu ongakithi siphakamene inyanga kuna losezweni khulu ongakithi khulu sisibona ongakithi kuna losezweni khulu ongakithi khulu hlabelela ongakithi kuna losezweni khulu ngempela hlabelela usayovula emsebenzini ngena lapha emagedeni asemsebenzini uhlabelela uthi mkhulu ongakithi unalosezweni ngicela uthandaze nabantu abathi mfundisi usaqala unyaka on the first Sunday I need the presence of God I need the divine rest and I need the favor of the Jerusalem.